Munggaran age sama hore tapi sadang dan dipaheula. Neng mau diladan. Cara momom jalan orang pasti. Ono pajajang artisnya dinya. Taruh sedih. paipir mah lebat paipir. Urusuk. Saya nu arek ngariring make. Paipir, paipir. Sampai nabi kabana paipir. Kami bingung kaki nu mana. Ini aja bingung, Bu. Pas turun abi mah bingung teh. Pas turun aku dena pakean geula. Disebut murah gitu. Hai. Ikas cantik. Ngalalanya Pak Age. Oh, alhamdulillah, Cek. Sehat, Cek. Pake bawa kopi unggulnya. Bawa kopi. Mantap. Asli. Ramai tuh kan. Ramai. Nah, hati-hati dulu. Halo. Mantap ke penol. Sok kebiasaan kuat kait. Ini barang. Tah anu baheula si Gamitun teh pernah merik abi. Kita ke Cikuray langsung. Kongkorongok nyiram. Eta tanyakan nyiram teh anu pengar. Eta mah teh da eueuh pisan. Mantap. Oh, ngalut guys Dagangan deui. Pra rewel ka Cikuray teh. Rewel di posna. Sok ada ke dokumen. Bolang Sukadana. Bolang Sukadana. Bertemu aja si Bolang ya. Tungsur ke naikkeun oge. Oh, jangan kaburi tak ceuk katinggal di jalan. Ada alasan sama orang itu keheset deh. Posisi paling depan. Ius, Yamaha guys. Dia benar nah. Yang senal kamar baru. Sana Pakai yang senal. Licik. entong. Entong. Nah, apa? Nama bete berangkat lari dari itu. Atasnya iya. Pak Ipin. Deketan cek aja. Jawa wicet. Karena 2 juta muka beli. Awah em itu dan masa api gitu bu, dalmi. Paling kayak makan hewe gitu. Ayo kan udah deh ngomong. Bukan pak ya. Miring, dah pas bisa itu teh pas badai kerap minyak. Iya, pas isa.
Tangan posat itu Raka nu ti Lembang sampai di sorean. Lepatnya iya lepas cair teh katnya hod-hod sama kada Nah, sebatang dulu. Cek. Makanya banyak begitu baru. Bisa dipalin dulu lah. Oke guys, kita break dulu guys untuk tujuan Curug Ciarile. Bray, kasihan Bray. Silakan. Agak di jebengan, jadi amak. Kami dah bijak beli serabutan. Tuh, oh ditutup. Itu di atas. Tapi lah dipoto hanap nama. Hayang siga tenda mah luhur na mungkin. Mana jalan Ibu? Kadit bisa. kadit biasa Bu, anak biasa. Nyari mah. Hah? Mau kayak gada ke era nggak geser? Yanti udah di sana. Akar ke Akar wae dia mencari. Akar wae jadi gedong kan punten akar aja dilawat. Kejal ngebang kieu. Alhamdulillah kita nyampe guys di Curug Ciarile. Nah, ini Curug Ciarile guys. Nyempe di sini ya deui viral deui. Kan viral. Ya Umi. Ya mending enak. Yang indah dah sampai bantu sih. Khususan naik kalau hore kita ikut. Yuk.
Akhirnya doyan ya. Eh, apa itu?